ana ulala mehaya uge khegu bagira era tatana fada dagu site baitaya bana khau ena lefama timba lefama namai do banu ba khna amada urelai duru tada wala teu a sama befao masih dasida rua Ewa omuso dada mewa wa matuna lefatim ba kheuda o hele halewa hena ebu ambaba osi hada zatu ama bua uo hena le khegu pira Buana khawena lefama timba lefama namai do banu ba khna amada urelai duru tada wala teu a sama befao masih dasida rua Ewa omuso dada mewa wa matuna lefatim ba kheuda o hele halewa hena ebu ambaba bosi hada zatu ama ua ua hena le khegu pira Satu ama Talifusu Bahira Banua Malapangnya Fifu Menurut itu Tinaa Bahwa Data Lalusi Lala Halulu dan Faluada Bajimani Fa'ala Wabu Ada nama Baso Angolifati Wagau Lala Halulu Ni Faluada Bajimal Kadri Baba Malua Famuzi Araba Dali fusuda maonoda sotoi fauge ato vendato ono moroiko satuada ina berkobe vendato Malgadre Lasara Sabtu Fele 5 mbawas Fele 2000 a Fele 8 Wawaita fefu badizo eta Yesu Kiriso Shalom Yahobu Sifofona Fehede moroi bazolohi acara Itete ai fadada nia Fehede famaihaga moroi ba keluarga da adanya ni faema Bapa Amareski Zendatu Itete ai fadada fatwala masu ita ba fehede fanema maka masu ita ba acara ketelu famalua sinu fangandro Nilohesi dan edae satuada satuana kriso lingkungan satuada Bapa Amalince Zendato Itete efadao fehede fanema sifafuna Meroi sosalahini talifuse
Kedua, fihede fanema moroi balala setengah be makras bayama moroi balelaw. Selanjutnya, fihede fanema moroi kera tuama moroi bahili kumando bahagi dana moroi balelaw. Itete fada fihede moroi ke satuama masa tombanua badan banua dan masuk ini tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemerintah. Ya dan ini faima zatuama bapa amar religius dendat. Itete fadadania fehede fanima moroi bambambata mamoroi bastinga bendono ya dan moroi ba lele anak. Ai fadadania fehede moroi ba majelis jemaat ni faima zatuama bapa ketua BPMJ jemaat BNKP Lasara. Acara kelima Masuita arahan dan bimbingan moroi ke Bapak Kepala Desa Tarakhini difaima langsung satu ada Bapak Kades Tarakhini. Aifada masuita barenungan singkat difaima satu ada Ibu Pendeta Ye Telombanua STH Ma Ketua Majelis Jemaat BNKP Lasara. Aifada famalua famuzi araba mal foto iasa huda satu bargare. Aifada istirahat dan terakhir fihedi fanganda sawagala sekaligus pengumuman meroiba keluarga. Acara ditola tenena batialusi menurut fa mumuna khuda bazimane fa alawalu ada. Mempersingkat waktu fihedi famerega moriba zoleh acara teranggap telah selesai. Yadai data tuhuga fihedi famaihaga Nifaema moroiba keluarga ke zatua dan matal fusuda amar rizki zendata tebeginat. Ba fatwa faima isaba fihede ubaita fifu salam. Ya Allah. Ni fusu mangema irasi bayama moroiba lelelawa. Ni fusu mangema Ibu Ketua Majelis Jemaat BNKP Lasara. Ni fusu mangema ira tuama moroiba hilgumadu moroiba lelelawa. Ni fusu mangema ira sitenga beu dari fusuma moroiba lelana. Ni fusu mangema Bapak Kepala Desa Tarakhini beserta jajaran sekaligus Ibu Ketua Penggerak PKK. Ni fusu mangema ira talifuse satu banua si sobadana banuare ni foso mangema fefu dra ama ina lo zara-zara ita fefu sinobulo bazi tanobiade simanegei tera-tera ma pasumange dono alavema sinoso bazi tanobiade. Tani ba tola omulo ito ba si malke andre ya tahu ba ni era-era dari fusema kaome ma tinya siduhu fauge ato mambaya caleg dari mifanade ba miteng-tengen fauge ato dunia ya jiso ni raudanga pakadesa deh siga-siga foto alawaniku ba paling terakhir gay teote ya dan ya ba ginete hari Selasa deh. Jadi ya de oya iter banua moya batelu dalam balai seda moya balaheva moya bagalas balai manai seda ya ba iter ngisiraya araragi de lemana Hezozo masih di dunia, ya da ai kusiraya kena tuada bagom. Ya, agak luar biasa ifule kena tuada mefuna. Ya, jadi fangengengeng ya ke gubarodai. Yo ke gua bisa rawdoan re. Wa khania hadiah sore dedem. Imana ika gu gia-giagu. Ya, rupanya bawa neren-nerennya selama dah ini, susu dede gugur, mana alai dan yana dia ba neren hodra deh.
Saudara mufana pagi mangawuli pagi. Sehingga yo ke mamagu ay abu dedeta. Teboi tatehe manani wania. Sehingga lau zara-zara kera satu amam bagi nete migusi nonu malem dere fauda ira nina gusai nayani foma de nono alawe ade inaziroti moroi bagomo sehingga fawoho ira adalah mane banguma bate na sobo iba omasi baba edena baka moi ga ome banom berda me faudra sai rasa tua ba dau tutu na mana rasa tua ma la adre zito bali norota faibua fabulu garata ba ya ita zo okosi gedung bereme agar aroma ifu mafada deu nahia ratarif seda bagomo sehingga omasi rana bagono stolare tifalwala lahalu. Jadi me minggu silale no muselesai ke fefudae sehingga no muhal basarade ba dari fuse ba keluarga lamani banguma tatu na alwala lahalu ade ba tafahat dari fuse sehingga watola alua faudai itu basi maka dari rasa tuama dari fuse mafefu ya da hebisa ena tola alua la halu ande bahwa matune lalani ter ba lalani falua sino to le kheda la mane mane lawa famosi garapa jadi ya mira satu ama talifusema ma ira sibayama ira sifakai ke mafefu sino bolo ba zima ke ande yang daga banahia de fa tosa sahibanahia ebanah beta dauta madre wa ibolodet medromane dania balala zumangi mainaga ma fahaga dai me hataya ga irono zoangi raigu mele hadai satua ba nahia de bakhema tetapi le satu lari daga ira satu amanasa sino sobat dan panuare ba ira tarifu semafef ada berada basi maka ade aine data bobo dedeta balala halewe ke dalifu sema kaume ade ena tola sukses talului baba ngadre ena tola omuso dedeta dania baginete tangga fele walu bawa si fele duare bere fagia wakanya mehoga bongi habisa bagome na tola mena aifa tahu baru ade ada tahu oya mana ina lala halu taba nataladri bayi mana ke gua pesa ya tengah ya iya tahu ya jadi mana kena balau mana alpa itanya kau bolo-bolo ke tu baru bawa tu baru dah jadi mangada kita salah ini ya ina tola lehada dia kenia baru wakanya mobi mulai bongi saya babi fan mama ne pegahe ba mesoko balai lefaki sifatu kala fudani jadi oleh semana sinangnya lifa mahaga moroi khema ba abutera madre ba boloder ba sofana ovai tafefu ya ho zatua dasar tuane krison kungan sara ke zatuama bapa amalinse tebeginet Yesu hau befanuno wa ibua de gama Yesu hau befanuno wa ibua he o wisang wa matun pa akulani lama Yesu ayasa matara go
masuno-suno da gua amasi so bazur goyawa bazi mane bazunda agade bama ande sawa kele wa masih kum yo tara isang lewongi mege ba irugi bazi lalu ba irugi bazi mane bazunda agade bale sifari bale ste bulunda uga baba urima za musana da aga iregeno rahunda aga bana hiya da tadi kusuma ba faduhu de ma Yehova watenga sinanga kema ina wa masimo isile te fotu fefu ngabale ni faluam ya mabolo de kema ba ifa baba urima da ma afif tani batano sawa ora udah aga bana hiya ni Yehova ya iya goi baba madune lala halewo dari kusuma matuane ome ya iya gidau Yehova baba malua tanemu disohi dari kusuma alawe inaroti ba ononia alawe ya ama bazorugo be khema masara do ba be gi khnya gi ba abole si ome ande timbang abale de ala ba timbang abale bo fa hu fe fulala halu ba hizai ama bazorugo yawa simanu gi dari kusuma alawe ono ni naroti reso aya be khnya ko sehatan sohi hibala halu nya suya bazima ko ade ba unia barla kunimo ina fahamo ya pangadema ade hewa ino fa be ona hiam bali fa bali da unge babu doroge babu balui fa uri fa abonos hiama bazorugo lala halewo ade ko dali fusema ina beri hira no nema tua ono nya lawe abur tali fusema afif be khama ba musododo ba be khama ba sa de rado ba fa bele ga fuka ba fa bele do lidano matimbaga fo fa bele ge hau da Yehova lala halewo ade Yehova yo traima bere te fatali te asi waisi bai na sonda uga banahiare so au todo senda aga Yehova minuma tonda aga badangau yadu. Ini masuk itaba acara keufa fehede fanimau sifufuna sosalahini talifuse fosumangi kezatuama bapasahi ama finche baba maema sabafed kezatuama tuweginat lo sai usada